Mukoba mutya basebo ni banyabo kanseni muli bulungi mwe bale mirimo mwe bale okuyiya mwe bale okutetenkanya tuli mu mbeera ya musana na ddala wano mu Busoga omusana guli kola ki guli kwokyerera la were ngali webitundu amade gali kola ki wegali kugwa aya ate mu amade wegali kugwa omana nti waliwo okukwa baki abalogo onako olwaleero nsobola okubanga munange nsinkanako omusaadha ow'amaanyi omusaadha omubedde mu ndongo y'e Busoga wano era nga tiwundino omwami gwebeeta Tulazoke sangero okubonako alamusa kubawuliriza bachano ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga abawuliriza ba nsonga ku nsonga mwena banandi musangavu okwogera ko je muri oba okutusa obubaka bwange ye muri bande Tulazoke ankyalire ku munange tusoke tutanye mu kwempozi ku ndongo tuluwe kyerulya Tulazoke esebo okubye ndongo ndi kubira irala na mikono jiti mikono ebiri kyo wulira ati akubisa jiti ensonga buti eriwo ekyo akunde taisa tujja kuwaya ku bigambo bingi mukuwaya ku bigambo ebingi mulimu ebibuzo byenendo ndiremu nga tojja bikwekerera yesebo engeri gye tuli ki mu ndongo y'e Busoga kitasibanga bigemagana era ku ndongo kubigemagana ku ndongo zendiwo Tulazoke yesebo otandika lyo kwemba okutandika okwemba ntandise 2023 yesebo ngotandikira wa ntandikire wife ku kyalo abwe ntandikira ku kyalo eyo endongo natandika ngo okuidako eningira nga nfuna ku activation da radios najayo okunakuba muko ewaka ewinze ndi wana wandala na wandala wano luwuka wano chiringa by the way na wandala eri mu iganga na wandala mu iganga but ne yawula ni luwuka kati na wandala ko batandikira okubala iganga eri mu Kigulu North olobo ovuwe na wandala otose wifi yenava chiringa na wandala ne igombolola olondi kwenda kunkobera ku lugendo otukotya mu idinda idinda njingira nti ndida nkolera olwemba ewa Wolvex ku studio yao babalawo babalweta Waikova bwenkola Waikova aye financially tiri stable nge sente diforce sente nakola wa Kemba na Kamala buti Wolvex oyo mukuidana gemagana ni Deiza producer gwenakolagana naye ku lwemba lebuti Wolvex yaidake bali ku mastering olwemba Waikova yabuza ati mwembi kyono bamukoba ati bamweta Tulazoke ati aye ngayemba bulungi ati mumpe ku namba ye bamuwa namba yange nali ndi awo sawa nga ina edokuncho nga namba enkubira of course nze nali na namba ya Wolvex naje okola nti ngeida nti babalawo naagema yambuza ati musada yoliwa nti ndiwo ndiye no nga bwayogera ate wayogera Saddam kama wangu okoba otya tindi bulungi anko yakoba ati webala okwemba ati buti amani goli na mondongo tigati oliwa nakoba ati ndi wife chiringa yakoba ati olina management ngawo mwidi wasaga ati bem kama wange nzira ati aye ndenda management yawo okujifuna nzira watandikira yankoba ati yemba management eja kunonya akanti ndigezako okwemba iteri kuida yankoba ati mba enenze tugaita obwongo nkuyambe ku ndongo yakoba gumukisa gwa amani ne yanziza ngati dyalisaga yankoba ati awe mba nkwenze nkufuna ntya tisobola okuida ati sobola kuida wano watu kana saimeka nti nali sobola okuida enzira transport sawa dino ngwire ku program mba enjizira yakoba ati kankusindikire transport kandi dyalisaga yansindikira transport da message we nao tuli ku simu nakoba atero bikola tujja maiso akati mwami ona abone kali serious butina era munamukubira namukoba nti kitufu asente ndibwe aye mba yenka ali kweteza ku kuchokoza biki tiri ready yankoba ati kale wetegeke wona abera fine oida kiba kisoboka olwaido oida kuida ido zena bunabukeza nkokola ko aka records no mugugugo ange kale like mukusoka yankoba ati oida mu kunengo edamiro ndinge 3 tuje ku photoshoot
era naida nengo edange denda ulo lwatukana mwagana mu motoka yero olwango yedo dimalayo bulungi okusinzira bwali iringa chiringa bera chiringa engo ye dali dimalayo ayenga timpyaka kati nali muku naka sente napitira ku botiki nasoka nafe nayo ku t-shirt edindi mena atoka ku studio twaja mu photoshooting aitiri bitegera bulungi bwe twamaliriza yankoba ati buti kiwoire so tujagemagana tuti era yampa transport eyandizayo yakwezayo tumaze ebyo na irayo twatandika okolagana nga kenvirere we banenze na ida nakolana ekyava mu yankoba ati lwaki toidira irala wano zera nokwebeda ne baga no mugugugwo kwa Kalikodis so endongo yatambula nga obo yene we baida yes endongo twabanga tulijiwanika twafuka abamani nga wobo nga babalawo nakuwana ne yakuleta tukobe nti ne yakuleta okuva wife ne yandeta wa era nako na solo okufulisa twazo wamani era muwe ekitibwa kye muwe ekitibwa omwami nga okali kumuwa ekitibwa kimuwa esebo ebiseera ebyo wabula nga tukali kujja mu maaso nongera okutegeeza iwe gwena ali eyo munange ng'oyenda okujja ebweru ng'olikwenda okujja ebweru wabula mu nsi ndala yonka gy'olina okuba ng'ojjamu ensi eri etya eri ndala ojja kuba ng'ojja Dubai wonka ni wonka we bajja okuba nga bakufunira emirimu otajja mu nsi kabiri yindi enamba doli kubonaawo dooba osobola okuba nga okubaku balijja kuba nga bakutwala munange